Ini tombol sudah panjang lah. Hari ini potong pun tahu gunanya. Saya mau panggil kopi. Oh, pindah orang. Kopi. Ya. Ya bos. Gak ada orang. Ayo bos, saya pun ada satu orang saja lah. Atau lantas ini mau potong buat Apa lah? Saya tunggu lah macam mana. Saya ada satu orang tepatnya yang lah bos. तो ये जगह देख रहा है भाई, यहाँ पे काम करना है, ठीक है? kopi. Mari, mari. Ya bos, apa mau? Kopi. Ini tombol semua kasih korek bang lah. Ini tombol saya pakai. Mau pakai mesin lah, mau pakai cangkul lah. Korek bang saja terus. Kamu pakai ini tombol. Oke lah bos, saya bagi orang ya, nanti patang saya mari sampai dia. You bagi dia, you tunjuk dia lah apa mau buat, oke? Oke, nanti saya mari buat patang, oke? Oke, sanggul. Ini tombol semua sampai sana lah. Cuma kasih korek bang. Bos, saya tak pandai ini sanggul pakai lah. Aduh, ini kopi apa macam orang antar lagi ambil orang. Kita call kopi dulu. Kopi. Ayo. Ya bos, apa lagi? Yo ada antar orang dia tidak dapat pakai sanggul macam mana? Yo antar dia. Bos, kasih dia aja lah bos. Kopi, saya tak senang lah. Saya ada lain teman juga. Lu datang lu tolong aja dia. Saya rujuk. Oke, tempat-tempat bos saya mari siap tunggu. Siap. Ini semua gila punya orang. राम जादे फोन के पिछवाड़े घुसा है, ये भी चलाना नहीं आता तेरे को क्या? नहीं आता यार। अबे नल्ली इंडिया में तूने कभी ये चलाया नहीं है? नहीं यार। बॉस कहाँ गया ये तो बता। बॉस बाहर में गया। चल ठीक है, अभी मैं तेरे को सिखाता हूँ, ठीक है? चले आदमी, अगर तू चाहता है तेरी कमर में दर्द ना हो, ठीक है? बहुत आसान है, इसको ऐसे पकड़, ठीक है? ऐसे मार। तेरे तो